저렇게 욥이 망하게 된 자나 과부까지 욥을 기뻐해서 축복해 줬다는 이유. 첫 번째는 아까 가난한 자들을 구제해 주었기 때문이라고 12절을 했습니다. За 12 дээр тэгсэн тийм ээ. Яв тэгвэл өрөөдчихсэн юу яах юм бэ? Яв өрөөдчихсэн одоо нэг шалтгаан юу гэхэлэр эхлээд 12 дахь эшлэл дээрээс нь тийм байсан буюу яв ядуусыг тийм хэр баргийн хүн нэг гар сунгаад идэггүй тэр хүмүүсүүд рүү яв гар сунгадаг байсан гэсэн. 가난한 자들을 불쌍히 여기고 도와주는 것은 여호와께 구워주는 거라고 그랬습니다. За тэгээ сул дорой нэгэн буюу ядуус нэгэнд тэр дутагдaltaй зүйлийг нь өгөх нь бурханд түр зээлж байгаа адилхан шүү гэж хэлсэн. 이게 두 번째로는 За хоёр дахь нь болохоор 12절로 13절에 보면 고아와 과부를 도와주었다는 것입니다. за 12절부터 14절이요, 목사님. 아니 13절이죠. 13, 14. 아니, 아구나. 13만. 13. 네. 13 дээр харах юм бол дахиад энэ дээр харах юм бол бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд бас тусалж ирсэн талаар гарч байна. 그러니까 욥은 이렇게 돌볼 자가 없는 고아를 도와주었고 또 과부의 그 억울한 사정을 다 풀어줬다는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл Йовд туслах хүнгүү тэр хүмүүст тусалдаг байсан гэж байна тий. За бас бэлэвснүүдийн одоо асуудлуудыг нь бас шийдэж өгдөг гэсэн. 그래서 그들의 마음이 욥으로 인해서 기뻐했다는 것입니다. Тэгэнгүүт тэдний одоо сэтгэл зүрх нь яасан бэ? Йовоос болоод талархал дүүрч исэн гэж байна тий. 이 고아와 과부는 그 의지할 데 없는 사람들을 말하는 것입니다. За энэ одоо өөрөөр хэлбэл энд 13 дээр байж байгаа тий. Бэлэвсэн гэж байгаа. За тэгээд мөхлийн ирбэт байсан гэж байгаа. Эднэр ч болохоор юу гэж хэлбэрэ? Энэ туслах хүмүүс байхгүй хин нэг гэсэн үг шүү дээ тий. 뭐 실제로 그 부모가 없는 사람이 고아고 남편이 없는 사람이 과부지만 그러나 영적인 면에서 보면은 아무것도 의지할 데 없는 불쌍한 사람들을 고아와 과부라고 볼 수가 있습니다. Мэдээж хэрэг нөгөө нэг яадаг гэхээр яг бодит амьдрал дээр одоо тий нүдэнд харагдах үйс бодит байдлын эцэг ихгүй ч юм уу ийм хүмүүсийг өмчөд гэдэг ч юм уу тий ингэж болж болдог. Энийг хэдлээ бас сүнслэг талаар нь харъя гэх юм бол тий сүнслэг талаар нь харж хандах хүнгүй. Тий ийм хүн бас хэлж байгаа гэсэн үг. 그러니까 요번 그런 고아와 과부를 외면하지 않고 잘 도와줬다는 것입니다. Тэгэнгүүт Йов харин яадаг гэсэлэр чинь тийм хүмүүс тусалдаг гэсэн гэж. 출애굽기 22장 22절로 24절 말씀에도 보면은 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라고 그랬습니다. За тэгэнгүүт бас юу дээр хэлэх чинь юу 출애굽기 12장 22장 22장 22절부터 24절. 24절 гэж. Юу Гэтлэл номны 22-ийн 22 дахь бүлгийн 22-оос 24 дээр бас харах юм бол юу гэхэлэр чинь тий чи тэр туслаж ирэхтэй хүмүүсийг өнгөрөхгүй битгий орхиорой гэж хэлсэн байдаг гэсэн. 그래서 고아와 과부를 해롭게 하면은 하나님께서 반드시 그 부르짖는 소리를 들으신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгэхээр цул дорой тийм хүмүүсийг бид нэр яах байх юм бол үл тайхрах юм бол заавал хариугаа өгнө шүү гэсэн тийм. 그래서 이사야 1장 17절에는 그 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라고 그랬습니다. 그거 읽을까요, 목사님? 그러면은? 뭐 읽어주셔도 좋습니다. 네, 그 출애굽기 22장이죠? 아니 이사야 1장 17절. 이사야 1장 17절. 네. За одоо би Исая 1-ийн 17 уншиж гэж байна. За Исая 1-ийн 17 дээр сайныг үйлдэхийг сурцгаа. Шудраг ёсыг мэтэг, дарлагдагсыг тэтг, өнчнийг өмөөр, бэлэвснийг өмгөөл гэсэн. Амен. 이렇게
억울함을 풀어주거나 원통함을 해소해 주었다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол те бид нэр тийм ингээд юу гомдолтой те хүмүүсийг биднээс өмгөөлж те тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн талд биднээс зогсох хэрэгтэй гэсэн үг. 이제 고아나 과부들의 그 억울한 사정을 알고 공정하게 재판해서 진실을 밝혀서 억울한 일을 바로잡아주는 일을 했다는 것입니다. Даалал бид нар яг сэтгэлээ чинь тэр лөө хандаа тэр бүх асуудлууд тэр эзэн заавал гэж байна гэж хэлсэн. 그 야고보서 1장 27절에도 보면 그런 말씀이 있어요. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에서 돌아보고 그랬어요. Мгм. За тэгээ тэн дээр харах юм бол тэгээ хамгийн түрүүнд тэр хүмүүсийн юуг нь харнаа. Тэ одоо нөгөө нэг тэ хэр бусдад тусалж байгаа вэ? Тэ хэр бусдыг өмгөөлж байгаа вэ? Тэрийг харнаа гэсэн. 이렇게 불쌍한 사람들, 의지할 데 없는 사람들을 외면하지 말고 잘 도와주는 자가 돼야 합니다. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тэ бусдад тусалдаг тусламж хэрэгтэй нэгнүүдэд тусалдаг байх нь их чухал байна. 그 다음에 14절에 보면 세 번째는 그 의로운 길로 걸으면서 공의로 판단했다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэ бидний тэр хүмүүс тусалж байгаа, тэр хүмүүс хандж байгаа тэр хандлагаар юуг хардаг вэ гэхэлэр чинь зөвхт ихэр зөвхт вэ тэ зөвхт байдлыг маань одоо цензур болж хардаг гэсэн. 여기 14절에 보면 내가 의로 옷을 삼아 입었으며 그랬습니다. За тэгээд 14-ийг харах юм бол үгсэн бэ шударгыг сагсан гэдэг тэ тэр зөвтийн хувцсыг өмссөн гэсэн. 이 말은 그 의로운 행위로 단장을 했다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нөгөө нэг тэ зөв хувцсыг өмснө гэдэг чинь миний үйлдэл маань зөв байсан гэсэн хэлж өгч байгаа гэсэн. 또 공의는 도포와 면류관 같았었느니라 그랬습니다. За тэр болохоор чи зөвхт байдал нь юутай адилхан гэсэн бэлээ титэмтэй адилхан гэж бас байдаг тийм. 여기 이제 도포라는 것은 이제 겉옷인데 겉옷. 그 아하. 공의의 재판이 모든 사람에게 인정돼서 칭찬거리가 됐다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхт байдал гэдэг нь те бүх хүнд нэг бүлээн зөвшөөрөгдсөн. Тэр угаасаа зөвхт шүү гэдэг бүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн үг болж. 공의가 도포와 면류관 같다는 것이 그런 뜻입니다. За тэгэхээр тэр зөвхт байдал нь те алгаа болсон, хувцс болсон гэдэг нь бүх хүнд бүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн үг. 그 참고 성경 보면요. 미가서 6장 8절에 보면은 거기 보면 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님 앞에 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 그런 말이 있어요. За тэн дээр харах юм бол Микасо 6장 8절에. 6.8 Мика номны 6-гийн 8 дээр хэдлээс харж болно. За Мика номын 6-гийн 8-ыг харах юм бол тэрэн дээр юу вэ гэхээр үнэндээ 정의를 юу нь сайн гэдгийг хүмүн тэр чамд айлтсан босуу үнэн шударгыг үйлд инэрлийг хайрал өөрийн бурхантай дараахнаар алах гэхээс өөр зүйлийг эзэн чамаас шаарддаг юм уу гэсэн. 아멘. 신명기 16장 20절에도 보면 너희는 오직 정의만을 따라야 한다고 하는 말씀이 있습니다. Дэдхүүл номны за тэгээд 16-гийн 20-ыг харах юм бол бас тэн дээр ч Дэдхүүл номны 16-гийн 20 дээр харах юм бол 그래야만이 너희가 чи 살고 너희 하나님이 주시는 땅을 차지할 거라고 했습니다. Чи амьд байж эзэн бурхнаас чинь чамд өгч буй газрыг эзэмшихийн тулд чи зөв зүйлийг үлдэж зөвхөн зөвийг дагаа гэсэн. 아멘. 정의를 행하라는 말씀이 또 한 곳 찾아보면은 예레미야 22장 3절. Иремья 22-ийн бас 3 дээр бас байна. 예레미야 이레미야 22. 23절에도 보면은 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 정의와 공의를 행하며 탈취당한 자를 압박하는 자의 손에서 건지고 나그네와 고아와 과부를 압제하지 말라 했습니다. Эзэн ингэж тайлдаж байна. Шудраг ёсыг гүйцэлд өөлж зөв шударгыг үйлдэж дээрэмдүүлсэн нэгнийг дарангуулагчийн гараас авар.
Мөн цагаач хүн өнчин эсвэл бэлэвсэн хүнд буруугаар бүү хандаач ээ. Бүү хүчрхийлээ. Энэ газарт гимгүй цусыг бүү урсгаа гэсэн. Амен. 정의와 공의를 행하라는 거, 또 탈취당한 자를 압박하지 말라는 거. Тэгсэн те зөвийг үйлдээрээ те бусдад ингээд туслаарай гэж хэлсэн. 나그네와 고아와 과부. 이게 성경에 저 가난한 자를 그 표현할 때 이 세 사람이 많이 나와요. 나그네, 고아, 과부. За тэгэнгүүт энэ дээр аргамт чинь харин хүн тэ өмчин за бэлэвсэн гэсэн цагаач өмчин бэлэвсэн гэсэн ийм агуулгад үргэлж гарч иртэй. 이런 사람들을 나그네와 고아, 과부를 잘 도와줘야지 이런 사람들을 압제하지 말라는 뜻입니다. Тэгэхээр энэ цагаачийг байна уу, өмчнийг байна уу те одоо тэр юг бэлэвснийг байна. энэ дэр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 그 잠언 21장 3절에 보면요. 주님께서는 정의와 공평을 지키며 사는 것을 제사 드리는 일보다 더 기뻐하신다고 그랬습니다. Аа. За тэгэнгүүт зөвхөн үлдчихэж байгаа тэр зүйлүүдийг яасан бэ? Зөвийг үлдэх нь тэгээ дахиад өргөхөөс илүү өгч гэсэн. 정직하게 사는 것을 하나님이 제사 드리는 것보다 더 기뻐하신다는 뜻입니다. За өөрөлд зөвөр те зөвдөр амьдрах нь эзний өмнө дахиад өргөхөөс илүү өгч. 그다음 네 번째로는 어, 소경의 눈, 또 절뚝발이의 발, 또 빈궁한 자의 아비가 되고 또 생소한 자의를 그 사실하여 줬다고 그랬습니다. 15절로 17절에 보면. Нэ. За 17 одоо хэлээ Йов 아, 20 16절. 29-ийн 15-аас 16 гарах юмлын дээр гэсэн. Хараагүй нээнд нь нүд болсон, хазгарт тоглонд нь хөл болсон, үгээгүй чөөлд эцэг нь болж байваа би гэсэн тий. Харин хүний төлөө хэргийг нь хүртэл нэгтэлдэг байсан гэсэн. Амен. 네, 그 16절에 보면 생소한 자의를 사실하여 줬다. 이렇게 말했는데 이것은 이제 낯선 자들이 어떻게 해야 할지를 몰라서 어려워할 때 그들의 일을 욥이 잘 살펴서 적극적으로 도와줬다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те Йов тэдгээр хүмүүс чадахгүй мэдэхгүй те тийм хүмүүст ингэ тусалдаг гэсэн гэж. 이게 가령 뭐 처음에 어디 낯선 지방에 이사를 왔다면은 그 잘 모르잖아요. 어떻게. 이제 그럴 때 그걸 잘 아는 사람이 잘 도와주면은 얼마나 그 사는데 참 힘이 되겠습니까? Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол те одоо жишээлх юм бол тэн чи харах юм бол тэр хариг хүмүүс ч гэсэндээ тэг хэл мэдэхгүй газар мэдэхгүй тийм хүмүүст ч гэсэндээ туслана гэдэг чинь ямар тийм дулаахан те үйлчлэл хийжсэн боллоо те. 특별히요, 그 다른 나라에 이민을 갔을 때 그, 그 나라 뭐 문화라든가 또 관습이라든가 뭐를 다 생소하잖아요. 그래서 어떻게 뭐 살기가 어려울 때 거기 먼저 온 사람이 잘 도와주면 얼마나 참, 그 도움이 되겠습니까? Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол те одоо ялангуяа тэр гадаад байж байгаа тэр одоо жишээлбэл одоо цагаачаар очсон тийм цагаачаар очны чинь яа гэсэн бэлэр чинь зүгээр нэг мөнгө цацаад очих гэсэн биш шүү дээ. Тэ туйлын туйлдсан байдалтай зовсон байдалтай очиж байгаа ийм хүмүүс. Гэтэ ийм хүмүүсийг дулаанаар хүлээж авна гэдэг нь ямар одоо те сайхан бэ те. 예를 들어서요, 가령 한국에 처음 오는 외국인이 있다고 합시다. 처음 한국 땅에 비행기 타고 왔는데, 그 Жишээлбэл хэлээс солонгос агуудаа ирсэн гадаад хүн гэж бодож үзье л 어디 та. 저 지방에 있는 어떤 도시로 찾아오라고 한다면은 무슨 기차를 타고 버스를 타고 이렇게 오라고 하면 그거 올 수 있겠습니까? Жишээлх юм бол гадаадд ингээд ирсэн дөнгөж ирсэн нөхрөө те за чи тэр хотын тэр дүүргийн тэр автобусны буудлын дээр хүрээд ирэх гэх юм бол яах вэ? Мэдхгүй те хаана юу байгааг нь мэдхгүй яахыг нь мэдхгүй те хэцүү. 그래서 이제 그런 사람을 위해서 손수 자기가 차를 가지고 가서 이제 기다렸다가 나오면 이렇게 태워서 저희 집에까지 이렇게 안전하게 데려다 주면 얼마나 참, 그 고맙겠습니까? Эсвэргээр нь те яг онгоцны буудлын дээр буун утна л за би таны тусч явсан гэж тусч яваал хүргэж өгөөл тэг өөрийн машинаараа үйлчлээл ингэх юм бол ямар гоё вэ те амар те. 지난주에, 우리가 이제 예배 같이 드리는 그 태국 사람 중에 한 분 있는데 그분 조카가 15살이에요. 음. 여자애인데. 근데 한국에 음. 왔어요. 그럼 딱 할 일이 음. 그
돈 벌겠다 온 거야. 아, 15살 살면서도? 예, 뭐 우리나라로 말하면 중학생 정도밖에 안 돼요. 그러게요. жишээлбэл өнгөрсөн 7 хоногт гэхэд одоо нэг тэр пастрын үйлчлэлдээ тэр гадаад Таиланд хүмүүс дундаас нэг хүүхэд нь хэн нэгэн хүнийх нь хамаатны хүүхэд нь ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдээ ирсэн зорилго нь мөнгө олох гэж ирсэн. Тэгсэн чинь тэр нөхрийн цайд нас нь гэдгсэн чинь 15 настай. 저도 그 사람이 그들이 사는 그 동네를 가봐서 그 형편을 봤기 때문에 아는데 정말 음. 뭐 돈벌이 할 만한 게 없어요. 가보니까. Мгм. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол тэр одоо юу байгаад байна штэ хүмүүсийн пастор өөрөө тэр нэг хүмүүст үйлчлдэг болохоор мэдээд штэ тийм ээ. Тэгээ тийм хүмүүсийн одоо тэр амьдралынх нь орчин мэдж байгаа болохоор үнэхээр хэцүү гэж. 근데 기껏해야 밭에다가 옥수수 심어가지고서 옥수수 따서 이제 그 수매하는 거밖에 없습니다. Тэгээ тэдний одоо тэр ингээд одоо хоол хүнс гэдээ ярил л да. Хоол хүнс гэдээ ярьлаа гэхэд чинь тэр нь гадаа талбайтаа өөрсдийн талбайтаа юу уксус уу? 옥수수 근데 Эрдэнэ шишил ингээд 옥수수 нөгөө тарьдаг тэрийг ингээд иддэг. 내다 팔아도 돈이 얼마 안 됩니다. 아주 뭐 벌이가 안 Аа 돼요. гэх. Тэгээ тэрнээс ингээ хүмүүс амхандаа бас тэрийг яд гэхээр болжгүй бас зардаг зараад тэрнээс ч бас нэг тэ хоол хүнсний маргачих гэдэг ингээ үздэг. Бодит амьдрал дээр гэхдээ яг ингээ нөгөө тэр нэгчнээ зарлаа гэдэг нөө сайн мөнгө болохгүй. 이게 얼마나 그 가정 형편이 어려우면은 그 15살짜리한테 한국에 가서 돈 벌으라고 내보냈겠냐고요. Айгу. Тэр хэдүүлээ ингээ бодоод үзвэл те тэг ямар хүний эцэг эхчсэн те ямар нөх тэд нар чинь чаавс ямар нөхцөл байдал байж байгаа бодоод л те энэ 15 настай буюу жоохон нэг мөнгө олоод ирээ чи одоо солонгос руу явах виз гарсан гэж очиж жоохон ажиллаж байгаа дэргээд явуулах хувьд те. 우리 여기서 일 시키는 그 분이 그 아이를 보고 아주 울었다고 그래요. 울었던 너무 측은해 보이잖아요. Тэгээ энэ ч нэг солонгост байгаа тэр нөгөө нэг юу яасан юм бэ л да. Хүлээж аваад нөгөө ажилд гарах гэж тусалж байгаа хүн нь тэр хүүхдийг хараад бүр ингэ сэтгэл нь уймрээд уйлсан гэж байгаа байхгүй. 근데 제가 여기서 말하고자 하는 건 뭐냐면은 그 아이가 이제 우리 인천공항까지 비행기 타고 왔습니다. 근데 우리 Тэгээ тэр 거기 15 настай хүүхд болохоор чинь бүр одоо юунд суугаад хэлээ. Одоо онгоцоор суугаад ирж штэ тий ганцаараа жоохон хүүхд. 이제 자기 이모가 사는 일하고 있는 데는 저 전라남도 영광인데 한 못해도 한 4시간, 3시간 반 이상 걸려야 올 수 있는 거리입니다. Тэр ингээ харах юм бол холдоо ялэрч 3 цаг, 4 цаг маг явна гэж байхгүй. Тийм бол. 그런데 처음 한국에 오는 아이를 만약에 찾아와라 하면 어떻게 찾아오겠냐고요. Тэгэхээр чи одоо жишээлбэл тэр чинь одоо тий тэгэхээр тэр жоохон хүүхдийг ингээд тэр ядаж нутгаас энэ ч хүртэл ингээд онгоцоор ирлээ. Тэгэн гут нь онгоцон дээр буухт нь тий за чи өөр мөрөд ирээрээ одоо тэр бүр тэр өөр нэг газар энэ ч өөрөөр яасан тийм газар дүүрэгт очно гэвэл чинь бас худлаа штэ тий. 그렇게 되게 처음 오는 사람들은 어떻게 찾아오는가 하면은 그냥 공항에서 택시를 타고 거기까지 옵니다. Гэтэ хүмүүс яадаг гэхээр зарим нэг хүмүүс нь туслах хүн байхгүй, тосох хүн байхгүй тохиолдолд яахаа аргагүй тэгээд угаасаа таксигаа бариад нааш ирдэг. 뭐 택시 기사한테 이제 주소를 가르쳐 주겠죠. 그러면 이제 주소를 Тэгээд 보고 таксины жолооч 찾아옵니다. магадгүй тодорхой хэмжээний зааж өгвөл тэгээд нэг тийм тусламж аваад ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 근데 그 택시비가 얼마나 비싼지 아십니까? Гэтэ Солонгосын такси бол Монголын хажууд бол зөвхөн хүүлэгч машин шүү дээ. 그냥 대중교통으로 오면은 불과 몇만 원이면 뭐 한 3만 원 안짝이나 4만 원 안짝이면 올 수 있는 아니 그 거리입니다. 한국 택시는 어, 안 갔을 때도 어. 그 계속해서 거기 나오잖아요. 아유, 어마어마하게 비싸요. 그래서 이게 30, 시간제로 하니까 그렇죠? 뭐 35만 원이나 시간제로 35만 원. 아이고 맞아 맞아 맞아. 근데 맞습니다. 그렇지 않고서 어떻게 올 방법이 없어요. 어떻게 그 네. 사람들이 기차를 타고 버스를 어떻게 알고 타고 오겠습니까? 못 오죠. Мгм. Гэтэ хүмүүсийн ашиглаж чинь тэд нэр ингээд нөө явууллаа гэхэл тэд чи ирэх боломж байхгүй байгаа тийм тий. Одоо жишээлх юм бол манай Монголд чинь хэдүүлээ такси бариад явдаг штеп.
Тэгэхээр нөгөө төгжрээд зогсон төгжирч мөсөд байдаг шүү дээ. Хэрвээ тэрэн шиг төгжрөх юм бол яах вэ гэхээр юу? 그래서 되게 이제 Солонгосын хувьд болохоор чинь зогсож байхдаа хүртэл нэг таксиных нь өмнө нь явж л идэг. 그러니까 외국인들을 이제 그 또 잘 돌봐주고 잘 이렇게 뭐 데려다 주기도 하고 또 뭐 음, 무슨 대사관이나 이런 데 볼 일 있으면 또 가서 해주고 그런 일을 이제 음. 하는 사람들이 우리 목사님들 중에서 많이 있어요. Айгу, 그러네요. Тэгсэн гутаа тэгээ яадаг гэхээр тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүд ялангуяа солонгост чинь одоо нөгөө харийнхан тусламж хэрэгтэй хүмүүс гэдэг чинь жинхэнэ нөгөө нэг тийм нутгаас очиж байгаа баруун зүүнээ мэдэхгүй тэр хүмүүсийг хэлж байгаа хгүй. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг одоо энердэг, тийм хүмүүсийн төлөө үйлчилдэг, тийм үйлчлэлийн хүмүүс тийм ийм пасторууд өдр бас олон байдаг гэж байгаа хгүй. 목사님, 개인적인 부탁 하나 있는데 여기 몽골에서도 우리 학생들이 가는데 음. 그런 분들도 이렇게 도움을 받을 수 있을까요? 이거 부탁을 하면은 이제 도와줄 수 있는 대로 도와줄 수 일단 있죠. 일자리라도 이렇게 해서 일자리. 이- 근데 일자리는 좀 그렇고 하여튼 일단 나중에 연락드릴게요. 그럼 예, 예, 목사님. 예. 하여튼 그렇고 그 이제 뭐 저도 이제 그런 일을 좀 많이 했어요. 뭐 이렇게 외국인들 이렇게 음, 도와주는 일, 또 뭐 음, 대사관이나 또 병원 데려가서 치료해 주는 일이나 뭐 말을 잘 못하고 어떻게 사용할지를 모르니까 가서 해주고 네. 또 이제 Тэгэхээр 출국할 때 이제 출국할 수 있는 절차 또 예, 도와주고 비행장까지 또 이제 음, 공항에까지 데려다 줘서 또 다 이렇게 음, 출국 절차에 밟아주고 이런 일을 음, 했어요. 예, 그런 일을 해주면 얼마나 그들이 참 고맙게 생각하겠습니까? 네. 근데 жишээлх юм бол одоо энэ манай пастор ч гэсэндээ тий тэр хүмүүст ингээ зөндөө тусалдаг байгаа байхгүй. Одоо жишээлх юм бол очихд нь яах юм, шүдэн өвтлөөр яах юм, тэг хөлн уурчаар яах юм. Тэгээ бид нар чи ингээ очихлоор ялангуяа Христ үйлчлэлөө те тэр хүмүүсийг маш их ингээ тусалж өгдөг хоорондоо ярилцсан. Жишээлх юм бол одоо ингээд нөө нэг манай Монголд гэсэн чинь тусламж байхгүй бас л хөлн хугарчаад 10 онжоод чинь эмнэлэг мэдэхгүй эмнэлэг явж чадахгүй гэртээ байж ивэл яах вэ? 되게 그런 일을 해주는 사람들이 그 기독교 단체, 즉 목사님들이 많습니다. 예, 여기 몽골에서도 목사님, 그 음, 몽골 친구인데 여기 음. 몽골에서 온 지 얼마 됐을 때 그 건축 일을 하다가 넘어져가지고 다리 부러졌거든요. 음. 근데 병원 어딘지 모르고 집에서 그 고통스러운 그 15, 2주 정도를 지낸 아유, 적도 있었거든요. 빨리 그 얘기해주면은 그렇게 병원도 이제 알선해 주기도 하고 저도 그 네. 뭐 밤중에 막 전화가 와서 죽는다고 전화가 와서 보니까서는 그래갖고 밤에 갈 수는 없으니까 그래서 그 다음날 가서 병원에 가서 음, 치료해주고 또 뭐 서울에까지 데리고 와서 치료해주고 그렇게 나중에 이제 또 태국에 들어갈 때 또 이렇게 다 음. 수속까지 하려고 그렇게 한 적이 있어요. Мгм. Нэг удаа те одоо тэгэхээр ч нэг шөнө өдөржингүү залгаж хүмүүс чинь энийг удаа жишээлх юм бол те би өстэй айгүй хэцүү өгч яана гэл тэгээ шөнө болохоор явж чадахгүй маргааш нь очиод дахиад эмнэлэг рүү очиод дагуулж яваад гэл одоо нөгөө тэгжээс удаач гсэн байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гих мэтчлэн тийм зүйлүүд ингээ их гардаг. 자, 그래서 욥은 이렇게 단순히 그 부유한 자가 아니라, 부자가 아니라 사회적 Мгм. 약자를 돕는데 헌신한 사람으로 자신을 묘사한 것입니다. Мгм. Тэгэхээр одоо хин Йов те энэ мэтчлэн одоо тэр инэрлийн үйлс шиг те тий зүйлсүүд ингээ хийжсэн гэсэн байх нь шүү дээ тийм ээ. 또 뭐 공정하게 재판을 해서 억울함을 풀어주는 역할을 또 했다는 겁니다. За тэгээ бас яасан гэхэл чинь тэр мөн одоо шудраг зүйл дээр те шудрагын тал зогсож исэн гэсэн тэр утгаараа одоо сэтгэл зүгээрээ тэг ингээд нэг унтсан байгаа гомдолтой байгаа ийм хүмүүст ч гэсэндээ ёо мөн тусалж өгсөн гэсэн. 또 약자들을 돌보고 정의를 실천하는 그런 삶을 보여줬습니다. За бас яасан гэхэл тэднэр дээр те тэр сул дорой хүмүүс туслаад те тэр хүмүүсийн одоо зөвийг нь те одоо үйлдэж өгсөн гэсэн. 이 말씀은 의로운 길을 걷고 공의로 판단하고 약자를 돌보는 것이 이게 참된 신앙의 삶이라는 것을 보여주는 것입니다. За тэгэхээр энэ мэдчлэн те зөвхөн одоо тэр байдлыг те зөвийг дагаж бид нэр сул доройд тусалж те ингэж өгч байгаа энэ байдлууд нь юу вэ? Жинхэнэ Христ итгэлт хүмүүсийн те итгэлийн тэр одоо хийх хүмүүсийн нэг зүйл байна гэж хэлсэн. 그 다음에 다섯 번째는 자 17절에 보면요. 그 불의한 자의 행위를 단속하고 그들에게 겁탈당한 사람을 도와줬습니다.
За тэгэнгүүт одоо яаж хэлэх чинь тэр нэг сул дорой тий зөвхт биш хүмүүс зөв бүх зүйл дээр зөвийг нь яа гэсэн бэ? Одоо зөвийн талд нь зогсож өгөх нь маш чухал гэсэн. 이게 지금 욥이 이렇게 해줬다는 말입니다. 이해가시죠? Тэгээ одоо тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг Йов тэр хүмүүс тэгж үйлцсэн гэсэн тийм ээ. Зөвийн талд нь зогсож өгсөн, тэг сул дорой болох үед нь түшиж өгсөн, тэг өөсөх үед нь хооллож өгсөн гэх мэтчлэн. 그렇게 악한 사람이 그 연약한 사람을 겁탈하고 착취하면은 그들의 어금니를 꺾고 그 겁탈한 물건을 찾아줬다는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тий бүх зүйл дээр ялангуяа тэр нэг одоо тэр үйл бүтэх хүмүүсийн тий 90 амийг нь яаж өмнөх цус олцыг нь хүртэл хурааж авч ирсэн буюу тий буцаагаад одоо хохирлтой байсан хүмүүсийн хохирлыг гэсэндээ барагдуулах ажлыг хийж ирсэн гэсэн. 그러니까 이것은 하나님이 기뻐하시는 일이고 또 모든 사람들이 축복해 줄 만한 사실이라는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол за энэ мэдчлэн энэ зүйлүүд нь болохоор тий эзэн бурхны одоо хүсдэг зүйл буюу бурхныг баярлуулдаг зүйл гэж байгаа. 자, 그러니까 욥은 이 권력과 힘을 가진 자들이 그 약자들을 억압하거나 착취하는 것을 막았다는 거예요. За тэгээ ёо бас яаж өглөө чинь те эрх мэдэлтэнгууд те хүчтэнгууд илүү нөгөө хүчгүй нь хүчтэйгээ дарлах гэсэн тэр нөхцөл байдлуудыг яаж нэ болиулж өгч байгаа те тэрний эсрэг байсан гэсэн. 자, 우리가 욥기서를 배우면서요. 욥이 이런 일을 했다는 것까지 참 처음 듣죠. Хэдүүлээ энийг харахад нөгөө ёо ёо номыг үзээд ингээд нэлээд удаж байгаа. А тэгэнгүүт энэ хоорондоо дандаа ёогийн хэцүү байсан тэр асуудлыг ярьжсэн болохоос ш. Ёо ийм чухал бараг тий прокурор ажил хийжсэн гэдгийг анх удаа сонсч ш тий. 우리가 욥기서를 배울 때 단순하게 그냥 욥은 동방에서 큰 부자였다. 하나님을 잘 섬겼다. 그런데 이렇게 어려움을 당했을 때도 이렇게 원망하지 않고 믿음을 잘 지켰다. 이 정도까지만 배웠잖아요. Хэдүүлээ Йовыг яасан гэхэлэр чинь Йов бол баян байсан, тэг кулак байсан, тэг тухайн үедээ тэг дорны хувьд нэр хүндтэй байсан, бурханд үйлчилж байсан, тэг эзний өмнө зүв байсан гэдэг талаар нь ингээ харж ирсэн тийм ээ. Гэтэ яг энэ мэтчлэн тэр яг тэгвэл эзний өмнө яаж зүв үйлчилж байсан гэдэг талаар одоо анхудаа орж ийн. Мундаг хүн байсан юм шүү дээ. 그러나 욥은 참 가난한 자를 도와주고 또 불쌍한 사람들, 뭐 고아나 과부나 이런 사람들 잘 도와주고 어려운 일도 또 해결해주고 또 악한 자에게서 그 약한 자들을 잘 도와준 이런 일을 잘 했다는 겁니다. За тэгэхээр Йов яасан гэхэлэр чинь а Йов харин одоо яг өнөөдрийн хэдлээ авахлаг арах юм бол тэг яг юу хийсэн юм бэ? Тэг тэр тодорхой харагдчихэв тийм ээ. 이 욥의 고백은 이런 고백은 오늘날 우리들에게도 의로운 길을 걷고 공의로 판단하라는 그런 도전을 주는 것입니다. За хэдл өнөөдрийн те энэ Йовын одоо энэ өөрө дурсаж байгаа боловч энэ байдлаас харах юм бол те зөвхт байдал гэж юу хэлж байгаа юм. Тэг ер нь тэр итгэлээ амьдрын гэдэг чинь те ямар зүйлийг хийх хэлж байгаа юм. Гэх мэтчлэн бид нэр яваас ингээд их юм сурч болчих те. 우리 믿는다고는 우리들도 알게 모르게 이렇게 진실하지 못할 때도 있고 또 공의롭게 모든 것을 행하지 않을 때도 있습니다. Тэг бид нэр юу гэдэг талаар чинь итгэлийн талаар ярьдаг. Итгэлийн талаар ярьж ирсэн зарим тохиолдолд өөрөө нөгөө дунд нь орцсон дунд нь орцсон өстэй адилхан шөөмжилсэн харин тийм гэсэн гэдэг ингээд явж байгаа тохиолдол байдаг. 그러나 욥은 우리에게 참으로 본보기가 될 만한 이런 일을 잘 한 사람입니다. Гэхдээ харин Йовын байдлаас илаарх юм бол жинхнээсээ тэр одоо зөвийг үйлдэн эзний өмнө зөв зогссон яа гэдэг чи ямар учиртай ямар үйлдэл байж болох вэ гэдгийг бас харуулж өгч байна. 그다음에 네 번째로 18절로 20절까지는 이제 욥이 과거에 품었던 욕망에 대해서 기록해 놨습니다. За хэдүүлээ одоо сүүлийнх нь 4 дахь агуулга буюу 18-аас 20 юу лээ 18-аас хэд хүртэл лээ 20 хүртэл лөө 18절로부터 22절인가요, 목사님? 20절. 20절 18-аас 20 энэ дэр би зүг хэлж 18-аас 20 агуулга. За Йовын өнгөрсөнд хүсэж ирсэн хүсэлтийн талаар үзэж байна. 18절에 보면 내가 스스로 말하기를 나는 내 보금자리에서 선종하리라. 나의 날은 모래같이 많을 것이라 그랬습니다.
Мгм. 18 дэх эслэр тэр үед би үүрэндээ би үхнээ, өдрүүдээ би элс мэт улшруулнаа гэж хэлсэн. Яа нэг нь үүрэндээ би үхэн, өдрүүдээ 욥이 би элс. 욥은 전에 부요에서 모든 일이 잘 되고 또 선을 행하면서 모든 사람들에게 존경을 받을 때 그 생활이 일평생 계속되고 죽을 때도 그처럼 좋은 환경에서 잘 죽을 줄로 알았습니다. Тэгээ тухайн үедээ юу гэсэн хэлээ чи Яов те одоо нөгөө байхын бүгдээрээ байдаг те баян тасгал нь тэр чигээрээ байгаад ийм хүн харахад ч гэсэндээ ийм байсан болохоор хүмүүс юу ч хүлээж авч ирсэн тэр чинь Яов бол угаасаа энэ чигээр байж байгаад те баянаараа баянаараа дуусах нь тодорхой гэж үзчихсэн. 선종하리란 말은 이제 평안히 일생을 이제 마치겠다는 그런 뜻입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тийм өөрөөр хэлэх юм бол Йов бол угаасаа Йовын төгсгөл нь ч гэсэн гоё байна гэж ингэ үзчихсэн. 그 천주교에서 보니까 이 단어를 쓰더라고요. 그 천주교 그 추기경이나 이런 분들이 이제 세상을 떠났을 때 선종했다 이렇게 말하더라고요. 음, 선, 선종 тэгэхээр, 편안하게 이제 생을 마쳤다 그런 뜻이에요. тэгээ тэр католик сүмийнхэн болохоор юу ч хэлдэг гэхээр юу яж хагаад тэр нөгөө католик сүмийн одоо юунууд пасторууд гэх юм уу ахлагч нар тийм ээ нас барахлаар юу гэж хэлдэг гэхээр амьдралаа за зөв төгсгөл нь сайн байлаа гэж хэлдэг гэнэ. 자, 그러니까 욥은 보금자리에서 죽을 때까지 평안하게 살다가 생을 끝마칠 줄로 알았습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йовыг ч гэсэндээ те одоо тийм яг ингээд маш сайн байж байгаа түүний төгсгөл нь ч гэсэндээ те гоё байх хаа гэж хүмүүс ингээ харсан. 또 나의 날은 모래알 같이 많을 것이다. 이 말은 욥이 장수할 것이라고 생각한 것입니다. Тэгэн гутаа одоо яаж хэлэх чинь Йовын тэр одоо бүх зүйлүүдийг те а, одоо Йовын тэр бүх одоо байгаа байдлуудыг ч гэсэндээ ер нь мөнхөд байх юм шиг бодчих. 그리고 19절 20절에 보면 내 뿌리는 물로 뻗어나가고 내 가지는 밤이 맞도록 이스려져지며 내 영광은 내게 새로워지고 내 활은 내 손에서 날로 강하여지느니라 하였노라 그랬습니다. Тэгэн гутаа 10 19, 20. За 19-20 үргэлж чинь уг үндэс нь минь энэ хоёр үргэлжлэмж. Уг үндэс минь усанд салбарлаж шүүдэр шүнжин бүнжигнэсэн мөчрүүд болно. Алдар хүнд минь үргэлжид шинчлэгдэн нэмэгдэж атхан дах нум минь өдөр бүр хүчрхэгжнэ гэж боддог байж дээ. Ай. 그 욥은요, 그 의와 공의를 실천하면서 살아왔기 때문에 하나님께서 그에게 평안한 죽음과 긴 생애를 허락하실 것이라고 생각을 했었습니다. Тэгээ хүмүүс юу гэж хүлээж авсан гэхэлэр чинь тэг яг ингээд яа угаасаа л энэ тэр байдлаараа одоо юу ялаа энэ тэр байдлаараа одоо яа яг энэ байдлаараа ингээд амьдрнаа гэж бодож байсан. 그러나 실제로 욥은 큰 고난을 겪으며 그 기대와는 다른 현실을 맞이했습니다. За гэхдээ яг үнэндээ бодит амьдрал гэсэн чинь хүмүүсийн бодол өөр байсан тий. 자, 이것은 뭐냐면요. 인간의 계획과 하나님의 계획, 그 하나님의 섭리 사이에는 차이가 있다는 겁니다. За тэгэнгүүт эндээс бид нар юу харах вэ гэхэлэр чинь хүний төлөвлөгөө, хүний бодол болон бурхны төлөвлөгөө дотор ялгаа ингээ бас байдгаа гэдгийг харж байна. 근데 자기 생각에는 내가 선하게 살고 다른 사람들도 많이 도와주고 했기 때문에 평안하게 살다가 이렇게 오래 살다가 죽을 줄로 생각했는데 지금 아주 큰 고난을 당하고 있다는 것입니다. Тэгээ яг ингээд угаасаа л бүхэн л тэгж бодож ирсэн баг. Хэзээш нөө Йовыг нэг өдөр бүх юм алдагдаад тий нэг өдөр бүх юм ингээд орхигдоод хүмүүсийн ингээд сонсоход хүртэл чихэн шуугах хэмжээний тийм болно гэж төсөөлөг баг. Гэтэ Йовч ч гэсэн өөрийгөө тэгж төсөөлөг харагдаж байна тийм ээ. 뭐 그것도 하나님께서 욥에게 필요하기 때문에 주신 고난입니다.
За гэхдээ эцсийн дүндээ тэгвэл тэр гэхдээ яг одоохондоо хэцүү байгаа ч гэсэндээ эцсийн дүндээ Йов вийн төлөө бурхан хийж байгаа зүйл байна. 19절 Тухайн Исаак 20절에 19절 20절에 있는 말씀처럼 욥은 또 뿌리가 물로 뻗어나가는 나무처럼 더위나 가뭄이 와도 아주 고가람이 없고 가지가 밤새도록 이슬을 맞는 것처럼 하나님의 그 은택이 흡족하다는 것을 말하고 있습니다. мгм. За гэхдээ тэр Йов яаж гэхээр эцсийн дүндээ ийм байсан ч гэсэндээ гэхдээ эзэн яаж нэ эзэн бурхан тэг өөрийнх нь төлөөх тэр төлөвлөгөө нь алдаагүй гэдэг хэлж өгч. 그래서 계속해서 창성하고 모든 것이 잘 되면서 자기의 영광은 날로 새로워지고 자기 실력은 장정의 활처럼 날로 강해질 줄로 생각했습니다. мгм. За тэгээ тэр яа гэсэн бэ? Ерөөсөө ингэ төсөөлөөгүй байсан байна те. Йов болохоор юу гэсэн бэ? Алдар хүнд нь үргэлж шинжлэгдэж өдрөөс өдөр төсөнд дэвжиж те атхан дахин ном нь үргэлж хүчрэгч нь хаа гэж ингэ бодчихсон гэсэн. 그러나 욥은 지금 환난을 당해서 재산이 다 없어지고 자녀가 다 죽고 또 몸에 병이 나고 보니까 전에 가졌던 생각은 그저 한바탕의 봄날의 꿈이 되고 말았다는 겁니다. Мгм. Гэхдээ одоогийн байдлаар нөгөө нэг те тэр нөгөө одоо мандажсэн Йовын байдал бол те бүр ингээд те одоо нөгөө найзуудынх нь хэлдэгээр хинч биш болцсон ийм байдалд ингээд харагдаж. 인간이 꿈꾸는 대로 모든 일이 다 잘 되는 건 아닙니다. Мгм. За тэгтээ харин ясгалч чинь эцсийн дүндээ энэ нь гэхдээ нэг ямар ч төлөвлөгөөгүй юм бол биш байсан. 사람은 누구나 앞날이 잘 평안하고 형통하기를 바라지 누가 고난당하고 환난당하기를 좋아할 사람이 누가 있겠습니까? Альва зүйл дээр хүн яадаг вүлээ болж игэл те сайн байж одоо аюулгүй байж те болж игэл одоо бүх зүйл нь бүтээмжтэй байхыг илүү хүсдэг. Тэрнээс биш за жоохон зовлон өсчих тийм үү? Жоохон нэг тийм бялуураад байхад гэдэг хүн байхгүй. 그러나 하나님은 그 환난 가운데서도 은혜를 베풀어 주시기 위해서 여러 가지 어려움도 겪게 하시는 겁니다. Тэгээ хүнтэй нөгөө нэг амтан дээр л үтний тэмсгэлэн амт идчихмээр байдаг ч юм тэгж л байдаг болохоос биш нэ амьдрал дээр бол тэгж нэгц олон амс хүсэхгүй. Тэгээ бурхан ч гэсэн гэтээ бурхан яадаг лээ тухайн хүний нөхцөл байдлаас нь шалтгаалаад тий 그다음, давсанд харуулж өгдөг. 그다음 다섯 번째는 이제 과거에 가졌던 욥의 지도적 위치에 대해서 21절로 25절까지 나와 있습니다. Адилхан 21-ээс 25 дугаар ишлэгийг одоо харах гэж байна. Өнгөрсөнд байсан тий Йовын одоо тэр тий одоо нэр хүнд тий Йовын тэр алдар хүндийн талаар харъя. 21절로 23절까지 한번 보겠습니다. Яадлаа 21-ээс 25 22-ээс 23-ыг харъя. 네, 무리는 내 말을 들으며 나의 가르치기를 잠잠히 기다리다가 내가 말한 후에 그들이 말을 내지 못하였나니 나의 말이 그들에게 이슬같이 됨이라 그들이 나 바라기를 비같이 하였으며 입을 벌리기를 늦은 비 기다리듯 하였으므로. Мгм. За энэ дээр өсөлөж чи 20-аас 23 дээр тэр үед намайг сонсоод тэд хэлэл хүлээцгээдэг байлаа. Тус зөвлгөөг минь чимээгүй авдаг байлаа. Үгсийн минь араас тэд ахин хэлэлцдэггүй. Үг яриа минь тэдэнд шүүдэр мэт тусалж байжтэй. Хур бороо хүсэх мэт намайг тэд хүлээдэг байсан. Хаврын бороо тосох мэт над руу амаа ангаалгадаг байлаа гэсэн. Амен. 네, 전에는 Сүрхийн. 이제 모든 사람이 욥이 말하기를 기다렸다가 욥이 음. 한마디 하면은 다 잠잠하게 듣고 실천했습니다. Тэгээ одоо энэ дэр гарч байна тий. Хүмүүс яадаг гэсэн ямар нэгэн шийдэх болох бүгдээрээ Йов руу хардаг байсан биз тий. Йовыг хүлээдэг. За тэгээд Йов хэлсэн тэр үгийг харахаар за гэд ингээ хүлээн зөвшөөрдөг юм байсан гэж. 근데 이것은 그 욥이 바른 말, 즉 모든 사람에게 필요하고 유익한 말을 해주었기 때문입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий Йовын амнаас гарч байгаа үг болох нь юутай ямар байсан юм? Босгон байгуулдаг үр өгөөчтэй тий ийм үндэг гэсэн гэж. 여기 나의 말이 그들에게 이슬같이 됨이니라 이런 말은 무슨 뜻이냐면은 거기까지 얘기해보세요. Өөрөөр хэлэх юм бол тий тэр бас гэсэн чинь за миний үг нь тий тэднэрт ингээд нэг шүүдэр мэт байсан нь ямар учиртай гэхээр 자, 이것은 욥이 은혜로운 말, 또 선한 말, 또 마음과 영의 양식이 되는
그 진리의 말을 해줬기 때문입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр нь болохоор чинь Йов тэднийд яадаг гэсэн бэ? Тэ одоо тэр сүнсний хоол мэт тэ тэр шүүдэр мэт тэр хүсэх 우리도 тэр бороо мэт тийм үгийг ингээ хэлдэг гэсэн гэж. 이게 우리도 다른 사람에게 은혜로운 말, 선한 말, 또 마음과 영의 양식이 될 만한 그 진리의 말을 해줘야 된다는 것입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тэ таны амнаас гарч байгаа хүмүүс үгийг сонсоод хүмүүс нь цацсан юм шиг мэдрэмж авдаг тэ. Таны амнаас гарч байгаа үгийг сонсоод хүмүүс ингээл тэ цалин бууцсан юм шиг ийм мэдрэмж авдаг, ийм баяр хөөргийг авдаг тэ. Ийм гоо бусдад тэнхрүүлдэг. 자, 그래서 말이 참 중요한 것입니다. Тэгэхээр үг гэдэг чинь тэ тэр ямар чухал вэ тэ? 그 Үний 참, ачааг хөнгөл 그 нэмэх. 참고 성경으로 에베소 4장 29절에 보면은 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용드는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라고 그랬습니다. Тэгэхээр ийм нэг үг нэ. Эфес номны 4-ийн 29-ыг харах юм бол ийм үг гарч. Амнаас чинь ямар ч ялцарсан үг бүү гаргаа. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулдаг тустай үг хэлээ. Тэгвэл энэ нь сонсож байгаа хүнд нэгүүлслийг өгнө гэсэн. Амен. 예, Эфес 4-29. 그리고 골로새 4장 6절에도 비슷한 말씀인데 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 낸 것 같이 하라고 그랬습니다. Бас дахиад Колосай 4-ийн 6 дээр та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амлсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэднэ гэсэн. Амен. 은혜로운 말을 해야 됩니다. 잠언 Тэр энэ тийм 16장 24절에도 보면은 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 된다고 그랬습니다. Сургаалт төгс номны 16-гийн 24 дээрээс дахиад үг байгаа. Энэ дээр юу вэ гэсэн чинь тааламжтай үг гэсэн зүгийн балтай сэрхнэг мэтээ. Сэтгэлд бурам ясанд эм буюу гэсэн. Амен. 잠언 25장 11절에도 보면은 경우에 합당한 말은 아로새긴 은장반에 금사과라고 그랬습니다. За бас дахиад сургаалт төгс 25-ийн 11. Цагаа олж хэлсэн үг чинь мөнгөн хээ угалцны дундах алтан алин мэтээ гэсэн. Амен. 네, 그리고 마지막 에베소 4장 25절에도 보면은 그런즉 거짓을 버리고 각각 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라고 그랬습니다. Эфесос 4-ын 25-죠. 예, 예. 네. За сүүлийнх нь нэшлэл. Эфес номны 4-ийн 25 дээр байгаа. Энэ дээр юу гэдэг чинь тиймд худал хуурмгийг хоош нь тавьж хүн бүр хөрштөө үннийг яриа. Учир нь бид бие биедээ эрхтнүүд юм аа гэсэн байна. 우리가 어떤 말을 해야 될 것인가에 대해서 이렇게 참 성경은 말해주고 있는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу хэлэх ёстой, яагаад хэлэх ёстой ингэдэг хэлж байна тийм. Бид нар юу яаж амжих ёстой. 그다음에 24절 보면요. 그들이 의지 없을 때 내가 함소하여 동정하면 그들이 나의 얼굴빛을 무색하게 아니하였느니라 그랬습니다. Тэгэхээр 목사님 그거 어디라고요? 뭐가요? 방금 24, 구절이? 24절. За одоо 24 дэх ишлэгийг харах юм бол энэ дээр хэлэр чинь итгэлээ алдсан үед нь би инээмсэглэдэг байлаа. Итгэлээ алдсан үед нь би инээмсэглэдэг байлаа. Царай нэмэн гэрэлттэд урамшдаг байлаа. Ямар хөрх юм бэ? 이렇게 요번 이렇게 의지할 데 없어서 외로워하는 자와 절망 중에 있는 자들을 향해서 아주 미소로 동정해 줬고 또 그때 그들이 위로를 받고 기뻐했다는 겁니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүмүүс дээр яаж гэхэлэр чинь тэд нар одоо Йов яаж нэ тэр царайгаараа л ч гэсэн тэр хүмүүс ядаж ядаж нэг өөрхөн хандлагаараа ч гэсэн ингээд хүмүүс тайвширладаг байсан байна шүү дээ тийм ээ. 또 그들이 나의 얼굴빛을 무색하게 아니하였다고 그랬는데 이게 욥의 동정을 받은 자들이 그 동정을 잘 받고 욥을 축복해 줬다는 겁니다. За тэгэнгүүт тэгсэн чи яасан бэ? Тэр хүмүүсийн ачаа хөнгөрөх тусам тэр хүмүүс яаж нь буцаагаад түүнд ёроолыг өгдөг гэсэн гэж тийм талархал ёроолыг. 근데 그로 인해서 욥의 얼굴빛이 더욱더 빛나게 됐다는 겁니다.
Тэрнээс нь болоод Йов яадаг гэсэглээ. Царайныхны гэрэл улам гэрэлтдэг байсан гэж. 그 다음에 25절 보면요. 내가 그들의 길을 택하고 으뜸으로 앉았었나니 왕이 궁중에 거함도 같았고 애곡하는 자를 위로하는 사람도 같았었느니라 했습니다. За 25 дээр тэдэнд замыг нь заан сонгож тэргүүнд нь залардаг байхдаа би дайчдынхаа дунд заларсан хаан мэт гашуу такстыг тайвшруулагч нэгэн мэт байж дээ гэсэн. Амен. 욥은요, 이렇게 모든 사람에게 좋은 길, 또 살 길을 열어줬기 때문에 어디를 가나 그들이 욥을 윗자리에 앉게 했고 존경했다는 겁니다. За Йовын хувьд яасан бэ? Бүх зүйл дээр тийм ээ яв болгонд бусдад ачааг нь хөнгөлж, урам өгчтэй тэднийг босгоож ингэж авч ирсэн учраас яасан гэсэн бэ? Түүний явсан газар болгон дээр хүмүүс түүнийг хүлээж авдаг гэсэн байхад тий. 그때 욥은 마치 그 군대를 다스리는 왕과 같았고 애곡하는 자의 위로자와 같았다는 겁니다. За тэгсэн чинь тэгэхээр тийм учраас яв юутай адилхан гэсэн бэ? Тэгээ тэр ингээд нөгөө юу шиг дайчтай захирдаг цэрэг шиг хаан шиг өсөн гэж тий. 그러나 지금은 욥이 멸시와 천대를 받는 자리에 있습니다. Гэтэ яг одоо тэгвэл тэр ямар байгаа юм? Одоо тэр үлдээ хэн дуртай хурч ирэл чи гэмш гимтэн гişмгээл те ийм байдал донд ингэ байж. 그래도 욥은 낙심하지 않고 믿음으로 모든 것을 참고 이겨나갔습니다. Гэтэ тэгсэн ч гэсэн Йов яасан гэсэн бэ? Уналтанд ороогүй харин итгэлээр ингэ хүлээж. 자, 욥은 전에는 풍부에 처했지만 지금은 비천에 처하는 것을 배우는 때입니다. За одоо ингэ харах юм бол өнгөрсөн удаа харах юм бол Йов яасан гэхэл чинь элбэг хангалууны те одоо тэр юуны хүндлэлийн те жишээ болчихсон. Харин одоо яаж чинь гэнгүүт те зовлонгийн те одоо тийм ингээд нэг гинт төр зуурын орхигдлын жишээ болж. 빌립보 4장 12절에 사도 바울이 그랬잖아요. 풍부에 처할 줄도 알고 비천에 처할 줄도 알아서 어떠한 형편이든지 일체의 비결을 배웠다고 그랬습니다. Илч Паулос тэгжсэн те. За би бол баян тансгийг ч мэднэ, ядуу тарчгийг ч мэднэ. Би ямар ч тохиолдолд сэтгэл хангалуун байхад суралцсан шүү гэж хэлчихсэн өөрийгөө. 이게 사람이 풍부에 처할 때 믿음을 지키지 못한다면은 그건 마귀한테 지는 겁니다. Тэгээ тэгвэл бид нэр яах юм? Би элбэг хангалуун байх үедээ тэ зөвийг одоо тэр сэтгэл хангалуун байж 50 байж байгаад зөвхөн тэр л үедээ сэтгэл хангалуун байгаад сурцсан хүн яах вэ? 우리 성도가 Дахин 이렇게 амархан байж. 성도가 풍부에 처해 있다고 그래서 그것이 내내 유지될 줄로 알고 그것만 붙들고 나가는 것은 마귀한테 속는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм би ямар ч би бол тийм би бол амар тайвнаар би бол хангалуун байдал дотор явна гэдэг ч юм уу тийм ингэж бодоод байх юм бол яах вэ? Нэг өдөр би жоохон зүгээр чалгараа ороход л тийм хямрах магадлалтай байх аюултай. 근데 우리 성도들은 앞으로 환란이 올 것도 대비하고 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Цаг үе яаж өөрчлөлтийг мэдэхгүй. Өнөөдөр нар гарч байгаа ч гэсэндээ маргааш яахыг мэдэхгүй. болохоор бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 또 예수님의 재림을 기다리고 소망 중에서 주님을 영접할 준비를 해야 됩니다. Тэгээ бид нар тэг хүлээж байгаа хүмүүс Иесусыг дахин ирэхийг хүлээж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр хүлээж байгаа хүмүүс ямар байдалтай гэдгийг тэгэхээр суурьшмалаа сэтгэлгээс өөр байх хэрэгтэй. 그러니까 지금 평안하다고 그래서 항상 평안할 줄로 알고 있으면 안 됩니다. Одоо амар тайван байна, нар гарч ийн, цай хоол болж ийн гэдэг шиг ингээд тайван байгаа шиг энэ зураглал мөнхөд өргөлжилж байгаа юм шиг бодож болохгүй. 이게 앞으로 가난에 처할 수도 있고 환란을 당할 수도 있다는 걸 알아야 됩니다. Цаашлаатай гинтхэн одоо юу гэдэг те миний гаран дээр байсан бодолтууд нь хоосон болоо зогсохыг үгүйсэхгүй. 근데 그럴 때 믿음을 잘 지키는 사람이 이게 참된 신자라고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр те тэр үед өнөөдөр би хаглуун байж болох ч гэсэндээ ирээдүйд яахыг мэдэхгүй. Гэхдээ цаг үе өөрчлөгдлөө ч гэсэндээ миний итгэл болон миний эзэн рүү хандсан хандлаганд маань өөрчлөлт байхгүй байх нь хамгийн чухал. 우리가 어떤 가운데서도 믿음을 잘 지키는 자가 돼야 되겠습니다.
Бид нэр яг талаараа ямар ч нөхцөл байдалд байсан гэсэн итгэлээ сахидаг бидний одоо итгэл хөдлөшгүй байдаг годойгоо зогсож байдаг юм бас байх болтугай. 네, 오늘 Амен. 여기까지 하고 기도하고 제가 마치도록 하겠습니다. Харин энэ өнөөдөр ингээд дуусгая да. Арай эрт дуусчлаа та. 네, 하나님 아버지 오늘도 이렇게 욥기서를 통해서 귀한 말씀을 배우게 하셔서 감사합니다. Өө эзэн минь энэ өдөр та Яваар дамжуулаад нандин үгсүүдийг сургамжууд өгсөн төлөө талархъя. 우리는 풍부에 처할 때나 비천에 처할 때나 어떤 환경에서도 믿음을 잘 지키는 자가 되게 해 주시옵소서. Өө эзэн минь бид илбэг хангалуун дэлбэг үедээ ч эсвэл эзгүй хоосон байхгүй үедээ ч ямар ч үед таны өмнө чанчин сугам дээрээс зогсоход туслаашай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 네, 마쳤습니다. 예, 네, 수고하셨습니다. 네, 다음에 뵙겠습니다. 네, 안녕히 계세요. 네, 자, 다음에 뵙겠습니다. За баярлалаа.